Karnom kadoi tum da mipun phana gedi pini a blocks bange nai tum chini pa langbom nai juthuyan lapen arjiding tan lo ne blocks manai ne lasi pini a per mesens lasi blocks bang pangcheng phene lapen pini adim ke dami ge nai tum thek palong pa lasi a blocks bang pa juthuyan na kele lapen non por bange 417 lapen non tum chini po kunat sikidam yo po lapen pajuthua na kela lapen non uber chu booking elo lapen elo tum thek ponlong po nang don bom na vlogs ba lasi ang bom tade Rainbow digital juga. Untuk non kuna kita miga. Non lah, Laktukia bridge lasi ablas lang bom mas. Deh apa lapen non itum laktukia nang le lo lapen Rainbow digital po adim adak lom ta thek lo lasini ta adim chini ne la langbom ta blocks ba to langbom tha de finally non adim bang thek lo Rainbow digital buni search pengan lo lapen non long chet lo lasi langbom ta blocks ba de lase hormuane nampon lab lo engke mo direct room long mo paklang pon po PPC pon ma lapen hormu nali tom naing polote da description da mo lapen Instagram long do follow da mo hoda mo sob to thek long lap po mane PPC do ma PPC ave ma lapen GoPro 7 8 ta do da ne pamo hoda cinematic shot men ang toman thek long lap po lasi langbom ta vlogs ma so dada de jam bye okay oh itu right hand lasi akarta nanglo don mo la ni nampak lang pon po dak description long do la po la pen Instagram long tanang text tami mo dak chini la po lasi langbom ta de vlogs damang mo kon nungge lasi hormuan nampon la lo Rainbow digital long pen la pen penang am nang sora hormu do pic alang mangge lada gimbal da doi DJ gimbal da doi la pen mane first time nang madi lasi laso uploading bangge mane lan munita public do ma hedi lasi mane lan experience o eder lapen non gedam mingke pan bazar direct lasi langbom tha vlogs bang lapen dek lapen non pan bazar le dapa ikeng men sidam bom lo alam mangge lapu shortcut pakeng pet la lasi mo hala PP hormu sinam pon ma Rainbow digital lang pen nangli tom thek pon long po hala dak mo room long na paklang pon po he lasi blocks bang lang bom tha de donatum lasi lang pom lapen public a theng no ne laan blocks kuri re alamang ge experience ave lapen chok che anang dia da no donatum lasi pini first time na public a theng no vlogs kuri lasi dance tame langbom da nampak lang pon yang paklang pon po lasi langbom ta de ano adi momen ko sa lada kay pan bazar pani tangki boleh pan bazar pani tangki dala adi momen hai pani da pani o edi adi momen hai kasi na da pan bazar long
lapen semen te depan bazar pani tangki paret pen non nili tum kita mi adim ke nani tum tekpon lok po a video bang paju tu ya no kelang he lasi langbom wa vlog bang lapen public atheng no ni lan mane vlog skuri refi lang nani tum ta chini po lasi mane chokche doko ka thek lasi chokche an bang ke nanggia ik der no lapen onde langbom ta vlog bang nang tum chini lo goti maduda chini lo dab lo jui lo tame nali tum fan earning ang sam for ki jui nang paklang pon lo ne vlogs lo lasi langbom wa vlogs bang nali tum chini po lapen adim da dung het lo non kedam ya adim ke Odi gari bhai. gari bhai odi na dola tum nali tum arjulong thek po Momoland, Nagaland, lai arjulong thek po tame first time ne kar julong sama te kan adim men Puskaland to lasi adim kosan ma langdam se la Puskaland to lasi langdam ma blocks ba ni da chine khuklo arjulong lok pen Puskaland to so guys non adim nale po Puskaland po lagbab tha vlogs ba bang to adim me le char arjulong pen chingne khuklo ni ta Puskaland to aduh Puskaland are oh flowerland ta do so guys ne channel nangli tum subscribe kelang polate subscribe tha Jinu Vlogs asi Puskaland nangli lo adim ne mane jo mane puska cho adim sai de asi non langbom tha vlog na so guys non Puskaland ben puska cho et non room che dambo pula lapen room le et hola dak nang paklang pon po Rainbow Digital men PPC nam pon ma lapen so guys nali tum ne channel long subscribe lang mode subscribe tha Jinu Vlogs lapen Instagram long follow le lang polte dak screen long nang klai mo dak follow da mo description long ta dola so room long le hodak chingki che than cepat jutna de guys so guys non room na cheli tala lapen Rainbow Digital long PPC nam pon ma nali tum hanam paklang pon po lasi kecheng si ge singpuna Godox pene flash phanno mane DSLR long for any photo shoot so flash nam labange nali tum chini po mo non kebang ji athe laso pot kinam mangke non kebang ji Karbi Youth Festival ajir da dingwelo na helelo photo shoot phansi nili laso hermu mangke nam dam lapen nendo khana paklang pon po PPC do ma sordo lapen isi ge lalo lapen isi bangke la ador kan ma nani man thampo la support bangke fast charging ador bangke 700 sekian lapen labangke price 2600 tame exactly explain po to teli ke dam ge 4200 lasi lasor do PPC do ma na do paklang pon po patang te langbom tha so box lang pune so kecheng si bangke wireless da nangdun Godox को कंपनी है Godox वो कंपनी वायरलेस ला lapen hello amin flash mangel alam so bisna lapen ardu PC doma lalang nangtu sine lapen la ke adjustment ta nangdun for lapu wireless upon and documents when warranty da do 1 year warranty da do
so lai bang ke di kok na ante la main or mu bang ke na kan parlang mon po so la hello main a flash camera flash model amen ke TT 520 Mark II machine mane use epela la se nai to mo thek long po la pen Instagram long na follow da moi oda team bojaru photography pudo dak lo nang klang la thek la pen description nang do hala dak check na moi hala da mang thek pon lo photo shoot hai la pen la so flash bangge mo nang le tum thek chini po mo hala da Instagram long update ji mo nang le tum thek pon long po la pen lan la pin blogs man ke la pen so guys nili channel ma subscribe kelang bote subscribe noi Genu Vlogs la pen Instagram nong ta na follow le lang polote na follow noi Genu Vlogs la pen ini questionnaire jui do polote nang litum Instagram nong text tame la pen so guys pini vlogs bang gelan vela la pen next vlog che tong thune la pen kado ko eta domi thak me so bye